Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan da kay amin, anaya tamang tartarabay karagti drama mi ken amin na vlogs ken videos dito'y channel tayo at Jor Drama Tips TV. Kat ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Shout out pa more! Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nay, papanamanan din kay. Ijay sigud mo't ako papanak manong. Inkamanan iti radio station. Inkaman mang bulatisan. Anya mo ta bulatis nga bagbagamon manong. Innak agpa shout out. Manain, agkara pa shout out ka. Mabalin mo mo't nga i-text. Ay, awan nakapila ti shout outan da. Ti kayat ko katsyak ti umuna a shout outan da. Kun kayat ko akanayon na mga gantinagan ko a shout outan da. Tila pagtaktaktakam. Apay dengdenggemet nga raw da kanayon nida. Amangan mo no sagpaminsan laan. Ngam ti kayat mo kat shout outan da ka akanayon. Tulungam ket dininanang karagit ti trabaho di ti balay. Tultulungak mo't manong. Ado mo't kilakwat siyam ngam ti itutulong mo kaninanang. Uray ta radio station mo lang ti papapanak. Ina, i-text mo lang ti shout out mo karagit ti radio station. Tauray saan kan ngagtaktak mapan kadakwada. Uray detan ka. Nagkapwam jingkay. Napanak nagpa-shout out tatang. Sa dinaw. Iti radio station Anya radio station. Naduma-duma. Ano ya? Pininpinram ti radio station napanan kasta. Kauna tatang. Ta kakadwak mo't ida nga ag-selfie-selfie. Dagiti naduma-duma nga announcer. Oo, naitan ka. Intun kwan, adda nangaramkan ka nga announcer. Ay natatang kakayatak. Ma'am, anak. Mano ti announcer abarupay. Kaduan na kadakwada ket addan asawa na. Man ano nga tatang? Gayem laang mo't. Sa anak mo't nga umagaw. Mabaynak mo't Basta ti kayat ko ket agpa-shout out akanayon. Imbag tardi da maumaken ka. Kay kayat daktupay akalanglangay. Uray kanayon na kamapan iti ayanda. Amin da nga announcer iti nagduduma radio station. Best friend ko ida tatang, barkadak ida. Anya? Barkadak ida. Uray man no jak dengdenggen ida. Ta aggigiddan damo ngamin no kwa. Tinapatag agbabarkada kami. Aglilinibre kami, agbabanding kami. Denggaklat tayo numasangok adenggan. Ay, aganad ka lang anak ka. Tamang kalat ama pandagiti asawa dagiti announcer nga ipagbagam ket pagimunan da ka. Oray Badi agpreno kamot Taro saan dahi tati pakaisarsara Narigat ti mapagatapan kunak manay. Isardeng maun, data shout out. O daytan kaka. Inton kwan si kanti linawlaawan na giti asawa da. Anya? Bagaan nyo man ni Jinky nanang. Narigat ti kasya ita mabali na pakaisagmakan na. Siyempre, umamo karagiti announcer. Inton kwan sa balen. Isumot ti bagbagami kindi tatang mo. Ngam natangken mo ti ulo na. Nalalaing mo ngam da kami. Mas daawak iti da dya tao. Kasaan ay mabalin na kumamot nga i-text ti shout out na. Isumot, mabalin Kaapay nga road ang mapanpay la ijay, kababaen. Lamlamyungan na amin ida. Ibagbaga na nga always listening nga oresan mo. Kasano ko mga always listening? Kat agigiddan mo ti oras ti programa na iti gagayem na nga announcer? Ngay unay daytan kaka.
Intun ko, nasurundakin ko na. Kasla kay kayat damat. Nang rona kat adalangan ni ading mo. Kasaritak to man, may papaniti dayta. Unay daytan. Adda nakaamuak, analabas ka no ti, managgagantilyo ka nagiti announcer agagayim mo. Apay dakas manong. Dakas saan ka namapan ka nagiti radio station? No kayat mo? I-text mo langan ti panagpa-shoutout mo. Kan huston ti maminlima shoutout. Uray Facebook kan YouTube kat. Lukluk kom ida. Agpapa-shoutout ka karagiti drama ijay. Saan mo't adakas manong? Kun may sa lalailwak amin ida. Ulawom kit di ida Makitkitak mo't kat ti ikom-comment mo iti social media. Nangro na karagiti drama. Anya nga rod ngay mo't ti makitkitam nga ikom-comment ko. No talaga mo't laang nga da makitkitam. Kasi tiraramida mi ti radyaw. Ibagbagam nga always listening. Radyo man, Facebook man, o man, may sa ti ibagbagam. Always listening kung kunang makanayon. Nga oray, agdadamo ka pala nga listener da. Ni manong talaga, tila pakibibiyangam. Awan dakas na. Dakas talamlam nyo ngam ida. Aglilinam yung kami mat. Maday ti kasta adain. Ag-comment ka laang. Saan nga agulbod wano agparbo. Iso nga rod nga ibagbagak nga always listening. Tapno ka na yun damot nga kablaawan kan shout-outan. Okay lang ti kanayo na shout-out no announcer on board ti mang shout-out kan ka. Tangamin, itinadya nga kanito amang ti shout-out para kan ka. Ngam no iti drama ti pagpa-shout-outam ay madimot Sa oray may sa ti shout-out para kan ka kat lifetime na jayo na mangag iti sangalubungan. Iso nga rod akay kayat kumanong tapno diretsyo anagan ko ti mangmangag. Madingarod mo it kapakadadaulan da reta. Iba ganto nagitinaduma. Asikan ti mangmangag da nga inaldaw. Siyempre, ti drama kat na-i-record daytan. No mairama na mai-record tinagan mo, sumursurot mo't daytan, aging nga iti kanibusanan. Isa mapnek ka kuman iti naminsan. Tirigat na mo't kin ka jingki kat maminlima wano nasursurok pa nga agpa-shoutout kay ti amin ang drama iti YouTube. Nagmayat to pa'y tiriknak manong. Kita maata ni narigat dayta. Kan saan lang nga bagbagim ti pa-shoutoutan. Nagano adi ka pas pa-shoutoutan na tattao. Nga oray saan damot adumdum nga giti drama. Kaya't kung aron mas manong, kun siyempre, pa-shout-out takti agduduma at tao. Tapno madakamat tumanong tinagan ko, asyak tinagapan dyan nagpa-shout-out. Bangar ko day jay, manong. Uray letan kaka. Makamukha nga rin. Apay mo't ni manong Ruel, tabibiyangan na ti pa nagpa-shout-out ko kadagiti drama. Kababain ngamin anak. No si kalatan ti mangmangag nga agpas-shout-out. San mo mat nga ron adenggan adiretsaw? Uray kaya't kung arod mat. Nay, kitama. Nagiti mismo adiretso nga agdengdengag kat di da pa'y agpa-shoutout. Madlaw tulatan nagiti taga-drama nga da kanayo na dumdumngag a listener da. Babanti kanayo na panag-comment da. Dinto ta si kakit sagay sa lang a comment. Wano saan? Sa kalag-comment pintong denggeman ti drama da. Kalpasan na, ibagam nga always listening. Ay, maday, ti kasta anak. Abi, ayaw mo tatangta kung trabida kayo amin. Kababain mo't nga raw. Ngamen, adapay nangagmi kaninarang mau. Ako na di announcer iti drama. Nga ikan mo't iti gundaway dagiti saan pa'y anakablaawan. Ba nagapudno may? Sika, ang karapakablaaw ka. Ang di ka mo nagdengdenggag no na duma. Agisabit ka pa iti nagado ang makablaawan. Una daytan kaka. Nagpakablaaw kayo no kayat yaw tatang. Tapno didak mitmitiran. Ragsag ko nga rudmat, nagpa-shout out. Di naksan naawatan anak. Di ko nak. No nagpa-shout out kay ti drama. Inal daw dahi ta drama. Inal daw mo't nga roday namang mangag tinagan mo. Kat kababain. Uray ko maano may sala drama ti pakanggagan itinagan mo. Saan mo't?
ta amin sa na drama kat adanagan mo. Sana nasaya at tikasta, anak. Uray niya ti bagbagayo tatang. Kakayatak pa di ti kasta Uray awanak iti radyo ka. Mas amamudak pa yan. Ngam dagiti mismo ngagdram-drama. Ay, pati address mo kat ikabil mo pa. Uray na ikan kaka. Siyempre mo't atatang tapno kompleto. Si katakla una yun, babaan lang iti shout out. Ay, inatiw ko amin idan di yu pa'y kayat. Tadda anak yu as sikat. Uray na ikan kaka. Di ko'y magayam ti balay di agnagan iti jingkay. Why, kaka? Anak ka o na jingkay. Apay, mangmangag mo matinagan na iti radyo kada Facebook, kada YouTube. Wan, sikat ti anak mo. Ta may patpatangatang tinagan na. Amon ti sang alubungan. Nga madadida mo, may papanitigalad na. Nene, medyo sabalin ti puloy ti angin kaka. Kunak no apresyaram ti anak ka, ta sikat tinagan na iti social media ako nam. Ay, kaya't ko makasarita ti anak mo. Ta adda utang na iti apok. Anya? Napan nag-eskwela di apok. Katimbilin na dumagasak dito. No mapanak iti ilay. Kaano na itang ibagbagam nga utang na ken manaw? Ay, di pa napanatawan. Kwarta ken item tindala na ken ni Beverly nga apok. Jay kwarta binulod ni Beverly kanyak. Taing ka rin ni Jinky nga ito na malaang kalpasan ti makalawas. Nga may ina. Jay makalawas na makatawon magayam. Kung kaslapor gatin pa yan. Linipat nan. Bayam kaka. Kasaritak ni Jinky itong sumangpay. Ay, unay daytan kaka. Kababain na nang. Saan nagayam ni Beverly tinakautangan ni Jinky? Pati pa'y gayam ni Nana Salod. Mano nga taba nga iti utang na kini Salod. 1.5 ka no? Ay naglukaw, tinapay laintad. Kaano nga nala na dayta? Hindi pala napanatawan ka no? Ay kababain. Ay kasarita mintuman di adem. Sapay pinasikat na tinagan nan babaon iti shout out. Tagayam. Tila nakaut-utangan na dita, di na binaybayadan. Ay langgong nga ubeng, intunukan, linaaw-laawan dan, babawid iti shout out. Langi panamngay, kadagi diyang inut-utang mau Jinky. Naman yung mutlaangan, iso ngay bagakon ti pudno, tatang, nanang. Imutangak iti panglibrik kadagiti barkadak nga announcer. Tano daduma ka ti liblibri da mga men. Ay unay daytaan. Dayta kati bagbagak, makibarkada ka kadagiti adda kwartana. Idinto tasi kakit awan, ngem kundi libre ka pa'y kadakwada. Kanya ngay ita. Imbisa di daan mo tinagan mo, kundi daan mo ti pagtangam. Ipagpablaak mo magbabaan ti pa-shout out. Yes, kay. Kasano nga rudan, awan mo trabaho. Ngamay na imot utang kaki din. Ada nga min trabaho ide. Iso naturudak nagutang. Ngamita akit awanan. Iso jakon mabayadan dagiti utang ko. Kasanaw no ipa-shout out da ka gapoy ti utang mau. Ay na, saan mo't kumaatatang? Kasyanda kumamo dagiti tattao. Masurundakan ka iti ka papa-shout out mau. Walakit nagan mo amin ang timang manggag iti amin a radio station. Kas kada amin a Facebook, kas kada YouTube. Am-amudakan. Talagang am-amudakan. Ta agmalmalum amang mangagdamot tinagan mo. Ngamen saan lamay may sa adrama ti ayan tinagan mo. No dikot amin san adrama ay just kay. Ore ko maano mabalin a paikat. Madimot nga raw, ta nakarecord amin ang lagi jay. Sana kas iti announcer, ano kumablaaw ita, kat dadya lang ti kanito apan nakanggag tinagan mau. Ngamno drama tinakaikabilan ti kablaaw, deng-deng gemlay ta naging kat panungpalan. Ay unay daytan kaka,
Kun adda pa'y may nga style mo, nga ramid mo't lang tinaduma, kundi pa shout out da, no na shout outan idan, sandan agdengeg, mapandaman iti sa balen, agpa shout out daman ijayan, ninton na shout outan da, mapandaman iti sa balen, di pa nang luko da jay, tasadan to ibaga nga always listening, unay daytaan. Tanti bakit ang nakautangam, sumungadan, sigurado nga umay nakasingiran. Ha? Aglimangag tatang, ibagayong awanak. Nakita na kanda dyan. Nagpigsa ti mata na dito apakat. Unay desan kaka. Nasarita man ni Jingke. Awan ka na o kaka. Nagkunang awan ka nung nakita itay. Haha. Adawan no awan. Awan ka nung araw. Kano si katimay sa kasasauna itay. Nakita di tatawa yo. Naibatog kayo dita. Kwa? Akay nga lamang mo ni Jinky anak mo. Saan mo't kaka? Ang mabit lang, damagak man ka ni bakat no, ayan ni Jinky. Pokawak ko nang kanain, tap no malpas. Unay datang kaka. Amom, si ka Jinky, naglalapayag ti daga. Adon, ti marites dito'y lubong. Isung amok ti mapaspasamak. Ha? Anyat mo yu lola? Dapapigsa ka kadagiti announcer. Isaw arinig regalwam kadain liblibrim ida. Ita, awan pagbayad mo. Saan ko basta yung liblibre ida lola? Mabainak mo't takanayon apakanen kun pagmeriendaan dak. Tunggal mapanak iti radio station na pumasyar kadakwada. Pamasitim mo nga announcer ngamin tinailiblibrem kasla ka mula sino o magkwartam. Oray kumaa, no may salaan nga istasyon ti radyo. Amin samutan ka na barkadam, inliblibrem amin ida. Kasla adoonay ti kwartam. Saktim mo nang inliblibrida lola. Imbagak ngamin nga always listening nga kadakwada nga oray saan mo't. Kaya't ko lang amin ti ma-shout-outan. Isa, agbayad kan. No di mo kaya't nga ipa-shout-out ko tinagan mo at di ka masigay. Ha? Ay nasaan mo't alula? Agbayadak. Ngam inak pa'y agbiro ka iti umutangak iti pagbayad ko kada kayo. Ay unay dyan kaka. Daitan ti bagbagami kadananang kantatang apaka-erugwam to. Ngamin, inliblibrim ida takayat mo lang di ma-shout-outan. Isuda ti mangiliblibri kanyak. Gaputang mabainak, ilibrik mo't ida. No saan ngamin na data pa shout out kita. Awan da ito. Saan mo't adakas ti agpakablaaw? Nalabas mo't ngamin ti inararamin mo Jingkay. Na pininpindam ida. Kayat mo nga inal daw. Kwa tatang. No ita ako tawang ganas kon. Iso jakon kayat tagpa-shout out. Shout out pa more. Ita inaldawa namang manggag tinagan mo. Awana na. Sana na may babawi wano ma-erase. Ta naka-record ang lagi dyan. Agdiskitar ka kindin, iti pagbayad mo. Ta 1.5 lang may. Naurnungan amanong. Kada lola si Mangko, 3.5. Ha? Iso amapan a 5,000 amin. Ay, unay daytan kaka. Nakautang ka, gapulang iti shout out. Ita, ang shout out ka, no asino ti mayat ngagpabulod kan kay ti pagbayad mo. Just kay. Awan mo trabaho. Iso apat check adida ka pautangan o repay shout ka shout out. Kat amangan, nutibul sa mi kinitatang yuti, shout out Jingkay. Ha? Daytan kaka. Jingkay pagayam, nasubraam tin nagpa-shout out, nasubraam sa tinakibarkada, nga orela ilibrida ka, kat ilibrimot ida nga ore awan kwartam. Amin nga nalabas, kat dakas. Isa medyo likli ka mo, nagitiba na kasobra, wano nalabas, tapno awan pa kay paspasubam. Ditan papagayam, tinagibusan, tipakasaritaan, anapauluan. Shout out pa more! Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka.
Agyaman kami itin kay parang tarabay.